thiini wa mbunge ya bururi kuria mwiri wa mutigairi wigitwo Uria Wari President wa Gatatu wa bururi Mwai wa Kibaki ni atongoririe akenya kuona mwiri ucio na arangiri ake matinetikiria andiki a mohoro kwaria kana kuhura mbica cia mutongoria ucio wa tene. Na kama mimi kuna mtu amenikosea, mimi pia nimemsamehe. Those were very strong words which we'll never forget in the history of this country for a head of state, kusema nimesamea wale wamenikosea na mimi wanisamea wale ambaye nimewakosea. Jaya mbunge no akenya kuma miene tiganite ni megwikinyitie na njira nene gukirikana aria mekinyitie mauma aingi gukira aria marekinyitie muthenya wa mbere. Ni ithu tukurire kuria Mwea thaa 11 cia utuku guka kuona kuhe Mwai gitio kia muico na ni turacokeria thirikari ngatho muno ni gutwitikirie tuke tuone Mwai tondu ino ni history na history tiuka ni gacokerwo ringi na kio tukire ndaiga njuke nyone our second nigetha tukimugere kwa head tondu ni twanyuire iria riake in fact ya ni wata gukinyirirwo ni gukinyirirwo ndoko muthi kumuona no kumuigua ndimuigua ndie ndamuona no kwina hope tondu ndanaigua nguma yake ndananywa iria riake nikio njugire ni guka kumuona muthenya umwe. Bica ya Kenya aya aria mauma na mwihoko wa kuona mwiri wa president ucio yuma ya mugiginyano munene akenya makigeria gutigirira raini ndina hingo matana kinya thiini wa mbunge yo. Tigiri 1 kana 2 ona kana 10 makiria andu 20,000 nio mekinyete guthi kuona Uria Wari President wa keri wa bururi uyu Daniel Toroitich Arap Moi. Gatagate ka akenya acio ni umwe wa Uria Wari murangiri wa Moi na uria wamurutire wira makiria miaka 20 hindi yo ari ruhonge rwa presidential escort na araririkana Moi na njira ya magegania. Sasa wakati tulifikisha wanawake huko kwa state house anasema hapa nachunga mimi, kila mtu aende simame beside his wife. Sasa kila mtu si unaenda kusimama na mwanamke yako, akikuja hapa akipita hapa anaangalia yeye anasema huyu ndangaru anaangalia nini vizuri, bibi anasema ndio. Kwa maana sasa hiyo mpaka hata wewe unagusa yeye asisema hapana. Marikia kwirorera mwiri akenya aya maugite ni mari muririkanaga ta njamba na mutongoria wendete mitugo miega undu uria marauga ni uthiete na mbere kwagwo bururi-ini makiuga kiama gia KANU ni kiahotete kurunga mitugo ya memba a kiama undu uria marauga ni wagite thiini wa ciama iria ciri kuo ihinda riri. Hindi ya Moi ndungiaririe andu maragia riu ndungiaririe ati utukete ni uraria uru mundu ahuragwo ukahurirwo mutumia na ukahurirwo ciana ungiaririe uru uguo discipline agirire na gite kia president ni kibati kuheo gitio na Moi ni ndimoi kuma tene ona ndi mundu munini ni ndarirumagira maundu ma Moi muno na ni atutethirie muno ona ndi muthomu na kithomo gia buri kia Moi koguo no njugire ni thengio muno ni thirikari ni gutuve nafasi yo ya guka kuona Moi twanakorwo twi hamwe kundu twarutaga wira mahua-ini make na ni okaga in fact na tugakena muno ni tondu ni atwikaga support agatu support tukienda maundu tatumia agatu support agatuhe mbeca na riria thaa 11 iringire mirango ya mbunge ya hingwo kionereria muthenya wa keri wa Kenya kuona mwiri wa Moi ni wakinya muthia. Ribotera Inooro TV gitagwo muitiriri wa Makiri.